Hi, 정말 뜻이 들래. Welcome back to my channel. 아니, 드링잉도 딩이 가르고르라나. 수장마 소이. 아니, 당이 슈깅 아이폰 따이, then appointment 랭고도 왔어 메가라. 맹강 디밍라. 몰람 dental clinic. 또 그래, 수소 어르들. 주송와 appointment인가? 네, 돈이요. My bitch, my turn. 하나 그래 스케일링 처음으로. 응? 출신디래. 나 출신디래. 내가 이거 근데 쓰서 응. 이상 좋다. 응. خارج مولنا ثم سوسو شغله فهمت واسمه طماط وما شغل شغل يسوي التسبيس ما تشوف شو بدو ما استنس شنو قضاء انا تاكو سازر
Kitchen star. 통보도 못 쓰지. Agora pode. 너 망보이 좋은데 정말 됐어. 거울 써. Não pede isso, não vai? Não. 수정 뭐 쓰고 뭐 찍다. 저도 지체 나도 수 너무 thank you. That's so digital. That's 너무 좋지. 저도 I think 추천해서 스코스 수 너무 쓰셔라. 정말 너무 잘봐. 안다장에 민간 거지라고 썼어. 민간 되는 건 민간 도서시다. अनि बौद्ध नि न्यू छ बौद्ध नरङ बौद्ध नि खप्तु या लेना फुल बडी छोनी या स्यु देन दिने तिनजुली माटो निला मालिस निला गांला अनि जंक्शन जु गुरे नि वो दिने राउन्ड सो खरे लेफ्ट साइड ला तिस टाइम न यो अनि गांला थु डेन्टल क्लिनिक ला थु रे मोलम डेन्टल क्लिनिक ला थु शा देन यु रन तेन शो भिडियो गामा तेन दो Mengan de la kaya butong sila na jik. Azu susu pobai inzam ki da. Azu communicate tang azu dro na kanda azu shunge ni so mang che tin san Nepali ke shungo inji ke shungo ra. Ta tu sloi kya den so inje susu pama Nepali ke sangmas me ani inji ke ni so ya boss me chitu ani mengan den tu communicate che la pekali yungu da. 아니 그저로 정말 내가 제 doctor 숨도 doctor 삼둘라 doctor 딘지도 말라 안 doctor 시타라이도 그저 숨도 된 doctor 시타라이도 된 알수 정말 제 계시던 빼야고도 폴라이도 아니 커뮤니케이트 제대로다 수수 sem바 남게 제 이게 정말 그런 수수 비게 기능 좀 나요라 그들은 차이던데 정말 깨지 제도 아니 속이 가리 프로그램이라고 정말 치기도 샤 아니 리셉션 푸디 포바 pujido ani ke shitam pe apudu ani rang so ine maruni la katina appointment lengu du shaya appointment le ra website la kunzu ki google la kunzu ki molam dental dan kunzu ki la phone number te do the phone tam facebook bundu facebook la pani kunzu phone number te changna du sha rang so de ya pudu ngade aputon so ni chama so from yuna ni molam dental care new che 아니 주소 비게 돈이 정말 명가 요즘 길레라고 체도 communicate 체라 계저시 고터 추이라 라서 아니 얘기 듣는다부터 블ог 따와들라 투체 인기시 블ог 타마 당부 따이기나 디 타마 당부 이거를 지는 subscribe 체 좀 맞춰 와 subscribe 버튼 누르 subscribe 체 좀 부탁 맞으러지 비디오 나 like 디 지미 지러지 아니 계저로 체 유나다 가리 돈에 계저 체 나는 커멘트 치나 디래 아니 링크 야쇼 So, see you in next vlog. Bye.